Kani gade Pati CTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kaseng Khasi Students Union hapo kejelam jong General Secretary Usamna Donald Thaba. Henne kasngi ka artare ujemang kalala yekendo yo Menteri Sarkar ubakmi yakatnat pule puthi uba lakmen remboy. Banbut den hakabedai bat ke pule puthi hakani kejela. Habakran cekilat petai kubor hadin kini kejingendo yo Menteri Chairman ka Education Cell ke KSU Usamla Ready On Stone Nongrom. Ulai tu banakaliang Menteri bakmi yakatnat pule puthi ulakular ya ke KSU ba on sabut den ni khatnyo tli kimat jingdawa ba ke KSU kala IT da kejing tho ne kasngi. Kikat tu kat ne kimat bakhamungsan ki ba ke KSU kala kadau hakimat jingdawa kikenthop ya kejing ram palat ke baiskol haki skol bala penya de kirushman hakajella barokawai. Hakaba nakaliang Unio Menteri Sarkar ulaong baka sarkar kansala bante lakam yaki skol semen tad hadu andala penlong do long senam ya ka education policy hakajela ke barang don menta hakajing penkre da ketnat pule puti kawai pat kamat jingdawa kedai halor gajing pen kala kakha jong ka Meghalaya Board of School Education yaki kot pule haki skol jong kajela kabana kaliang ke sarkar kala kular ban sapen rongno da ki kot pule bala penmi da ka National Council of Educational Research and Training NCERT kenang ban pensok yaki samla pule habaki le yakon ni kinu ke eksamen sabar hakani ke jikendo nakaliang uba lakman remboy ulai thoru bak sarkar sen kan sathawno dak review committee ban bishar bnya yaki kot kisla ke balapan mi dang sen dak embos ke badan sibon ke jing bakla hakikat tu kat ne kilenong jong ki kot pule Unio Menteri Sarkar ne kasngi ula pentepru syaka KSU baka sarkar nang ni sikhman kan sapelong dak state eligibility test hakabai thongkam haki praspa tli ki post no hikai konthop ki skol ad hoc bat ki skol deficit hakaleng kejela ra ini kamu merendam apa ngap semua iki kanyong teli ki mat jingdawa to seng ka konthop paningkong ko badai bat ka jikpet kiyo ka ya ka baiskol mana kalian dingi nak pau ka ni jikpet kiyo ka baiskol nak kalian dingi ni persajur ini berbagi long ye ki bodok ki be semjing ye wala daman usnan ki kini baiskol dan kalian dulu blak pulat bawa sepet lebih di kini kecil kiyo nang makani kecil kiyo baiskol kani hak facilities ke baiskol kai kita dapat untuk lagi kan disaster management rules kita ka parking kenapa kan pelat dulu kajing yang kali habis dia pakai kajing kelak ka ekslubas nak kalian minister blak kubur pun sebut dia habis dia pakai balai nak kalian seng kelapan pau ba kini school teng ibu ila kajong ki retail price habis dia kedor kot jadi uniform dan nak kalian juga lakular bung set up daga State Council Board for Higher and Technical Education habis dia bekerja ni jadi ni private school rumah senam kita ladap nak kalian seng ngilabu dia ka jikerpat sarkar kemudian mengilalap ya ka TKCMJ University pada Fake University dan kalian dengan government kelas set up ya ka Meghalaya Private University Regulatory Board tekum tah bidi bagi school ru nam tagni private school kalian go government ka set up iki buat bidi page kumang kita pa gini ki buat mentai Afrika maupun Tamil Nadu Maharashtra pada New Delhi nah kalian juga government dan ini benar peladap kan benar apa yang syllabus juga 11 12 ni sebut page kat gum kendon juga NCERT senang bagi kena jingi kilong apar bagi late bana pia ini competitive exams sabar habis dia bagi digenom kenram ki balaimi habis dia bagi textbook nanti depo kembus nak kalian malah kemen lang boy long ba usbu dia review board ulu senang bukan wan mentah senang bahasa bagi filmi ya kot ini apa nyepet banyak tai sani senang makan undon kucing bakla nak kalian duk seng labur ke jingdawa ba ka sarkar ke ben klan gini government colleges ndai nak kalian ke sarkar ko ong ba ya pemerintahi nak kalian ke sarkar ka klan ini community college kata ka jogi ini government college lagi sem di beladap ini baka sarkar berem ada bu mau berem di politeknik man penkiu man no yang di politeknik ini nak Polytechnic institution saka full fledged engineering institution awedi begini ki counseling center di coaching center nak liang government kasa bu
bro ini ki coaching center ketup ya ka AI Triple E, ka CAT, ka NEET, kumjuru civil service examination. Kadang-kadang juga sengok kelabur ke jiwa ba ya ka kasih subjek kan DBE compulsory subject umum ka elective subject abang ini sedang ada pada sarkar la tumu an pelong ya ka subjek kasih na compulsory subject sang elective subject. Dia tapi ni bagi kam longikai agak ju malah komen pula ringi ba untuk penlong bet daga Meghalaya teachers eligibility test ta kapan ketup ya begini bro ini kinong apply kini ban yo ya 100% apa kelas 12 bat kumju rahdian baladep conduct ini exam sebentar ini kipus masa belum aduh mung dah orang bagi dan kumbah kelas 4 tadi di gelong bro mat doang bagi lara entas ni berpesngom sasokar